O te toi whaafeilo I atu I le nei tae au, si mai alau whaafonga, talafo ala Radio Samoa. E toalima talavo wa Maliliu I le whaalawalawe tau ta avale na tūla I mai Timaru. O le whaalawalawe na tūpu I le fiafe le aso tō nai, ma o I lātou uma wa Maliliu I le vau le se fulu lima ma le se fulu ono tau sanga le mātutua. E whaapea e toa ono tangata sai totonu o le ta avale, e na o le toalima tangata e ufi ai. Ma ena ole aveta avale se fulu iwa tau sanga le matua na whaasawina, le olo whaata o tolia le whale mai I Timaru. Ia tana whaasala lau le tai ona nafi o lo pu e le motu lua o le ta avale. Alu ese le afa pito I luma me le pito I tua, ma o le toa tasio I lātou wa Maliliu na Maua mai le keli. I le ata o le pou mōli le ana soa, e le ise me o le anga nā o na maosia. I tāla watu ina mai leo leo le taimi nei, fōlinga mai e le o tangata umasai totonu o le ta avale sa whaia fuspau, ma o le avata avale sawa ma le ava malosi o lo masalo mia le mafuanga. I tāla le Herald, ai ele I tupu lea whalavelave o lea savala au e se tasi o a inga le tasi, ma whai tio ia I tu unga ta avale, ma ele e fōmili ngā ta avale tupulanga I lea awala. O le toalima wa Maliliu o tupulanga Timaru uma. O lea ua whaasa o ma whaato ese le faatonusili o le soifua maloloina I lona Taitaisese ina o le komiti filifilia le Palemene. O le asolulu o le vaiaso tālua ina whailoa I le faatonu, Dr. Ashley Bloomfield, e nā te le I feso o ta I suia o le mtanga luenga o le vaifafo whaatatau. I le ngase ti ngā ina mai fiti, po le tangata whai ngā luenga malo o whaatasi, le ana si I mai I nei ono o le koviti. Peitai o lea ua toe tusi Bloomfield a ngā I le komiti, o lea sa iai fe au tusia na fe soota iai male whailau tusi le vaifafo, whaatatau I le ngase lea mai fiti, ma ilana whamtalanga na ngalo ia te ie le taimi na fe silingi ai. I le mai a whaato ese o le faatonusili wa whailo e lana Minister Andrew Little, o lo tu mau lava lona whaatua tuanga ia Bloomfield, ma o le so e whailoa ia ia tala noa fe au tusia nei. Ai mai le so o pol koviti le tuangai, Chris Bishop o le National, tatau ia Bloomfield o na whaamalama, po o le ale te le o le afia o le sa ave Palemene o New Zealand Helen Clark I nei whaatala noanga uma. I fe au tusia o whailoa o tala noanga I le vau le faatonusili ma le mtanga luenga le vaifafo, fōlinga mai ai e ese fo I le ata o lo vali mai ai. Finau mai ai Bishop, e tatau I le faatonusili o na tūla I luma o le komiti I le vaiaso le nei, e whaamatala au ili le nei mata upu. Ai mai a David Seymour le Act, fōlinga mai, e te le isi me ua ngalo le faatonusili. O le si ngā mai wato e ngana I nisi o fō mai sini o lo ngā lulu e motonga fitinga, e le imana na oe au mai e tonga fitia I nei lea ngase, peita ina toe sui mai lunga le whaai unga. O lo whaata o tō lia ti ngā ina pia I le I Middlemore lea ngase. E ono whao popo vaiaso e vā ai le ulua I tui o le koviti, ma le tui lona lua. O le usau no le whaatonu o le soifua maloloina Dr. Ashley Bloomfield, e ono whaatalo sangaina le ono saai mo le valu vaiaso. E vā ai tui mua le Pfizer, ma le tui lona lua. Ona e sanga whaamausali ai le mālosi te e atuai le vairusi, nai lo le tolu vaiaso lo iai nei. O saunoanga nei ale faatonusili na whaiai I le kone wherenisia fōma I le whai unga le vaiaso tāluai I Wellingtone. I le tuufesili ai o le faatonu, na ia tā uai o le a ia tala noa I Minister whaapeta mai tai Palemene Jacinda Ardern, whaatatau I le tuu atu I le valu vaiaso. O se suinga I le o tutusa ma le manatu o le Minister o Koviti Chris Hipkins, le ana whailoa I le tolu vaiaso tāluai. A wha umi le vao le tui mua ma le lona lua, e ono au ngata ai tangata e whaia le tui lona lua. E se mai vaiaso e vā ai tui e lua le Pfizer lo wha asolo nei, ua tangia mai foi I saunoanga le faatonusili e ono mo mia le whaia I tausanga Taitasi o tui o tā ua le booster o tui o le koviti. O lo wha awa o pēr le whemisa I o kengi I au kilani saute. O le awa ule le aso to na I leana o atuai leo leo I Fort Richard Road I Otahu. I se isi fo I misa wa wha manunu'a lia ti ngā I le to otasi, ai feo lolo le isi. Reporti o le Herald, to otasi o le to o lua wa manunu'a na tatui tu low, ma e mafua lava I le vao kengi. Ta ua mai ei fo I le fefefe o a inga lata ane I lea no fuanga I lea aso atoa mai le tai au, lea na va ai le 5 I le 11 sui o kengi ma lato pasika. Ai le itupu lea Vevesi le aso to'onai, o le vaiaso tāluai lea fo ina tā ua mai ai le tawhana o mea tō tino matatui le to'otasi lea na Maua I Mount Wellington I Aukilani lava. Matala muli, o lo oso esu e nei le pepe na Maua wa maliu I totonu o le lapisi o le fale le tā ua. O le tai au le aso lulo le vaiaso tāluai lea na Maua I le nei alu toto
I le fale mai miro mo au kilani. Ma I ripoti o le Herald na Maua I totonu o le lapisi o le fale le ua. I ripoti o le ana ave le ainga o le tinai ana ina le pepe wa maliu. Le tina la talata o le taimi na whana wa le pepe. Ma ele o manino mai pe na sila fia le ainga le maitanga o le tina o le pepe. Ele o tele se whamtalanga mai leo leo le taimi nei o no lo wha ngā solo so e suenga. O lo so e nei pe na soifua mai lea alu alu toto wa umalo na ola pe na wha ato a maliu ina ua uma o na whanau. Tala naol tai au, manuia nei aso.